Abu Bakr Siddiq Abu Bakr yatan la ilahe illallah Seyyidina Siddiq Akbar karşısında nakşu nigar yüz nakşu banavar yüz garan çıkar yüz çiz banavar yüz lekan Seyyidina Siddiq Akbar karşısında yüz karşısında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi मगर हुन्नस क्या हुन्नस ऐसा खैली क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इनको इज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह यिल्नु काशन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अन्य कादस मन इन्ना हरीरस मन इन्ना कोई दिपानवत रसूल इन्ना जाबस इन्ना ये बात ना उन्नर खबरी मुहम्मद وجو عرض کر وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اسم ابی بکر فکتبته انا لانه ڈاٹی نبی این لکھنو انوان ناکے اناو لکھنو جبریل علیہ السلام نشتاٹ نبی دیوٹ کے ماردی ای فرق اسمکا یل سیدنا صدیق اکبر برداشت کو خدا سنگاو تو ناو جدا تھا ان کے ان سیدنا صدیق اکبر دلن دل اجازت کے محبت اجازت کے عشقن اجازت کے تو ناو تو ناو سنگاو جدا کے لیکن یہ دیوٹ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسم اللہ فما رضی اللہ ان يفرق اسمه عن اسمك فلا يستطيعون برداشت علم تاج نبی چپن یار تو پانن جدا ہر کوئی جگہ قدر پانو یار سیدنا صدیق اکبر تمس خدا يستطيعون برداشت سکوس خدا یکر روز کے تمس تگون برداشت بلکہ ناو لکھو ذات پاک حضرت امیک اجازت دیتا میں خدا یہ نام لکھ لو اچوانا محبت اتوانا عشق لیکن یہ دیوت کے دیوان کی دیوت کے جانی ساری دیوت کے وفاداری دیوت کے نبی دا پن یشک تو ہنی دنیا میں سر چیز پسند کت تا چیز حضور فرمان میں شیر دنیا میں سر پسند یار کو کھڑا تینے دنیا چتر پسند اس کو یار صدیق کو